এটা করিও এটা সহজ আসলে সেটা তো রোটেশন করে তারপরে এপটে এপটে ভিডিও করিও তারপরে গোটে দেখ এ হাত ধরলে এমতি স্ট্রেট খাঁচিব ফের এপটে ধরিব এপটে খাঁচিব তারপরে হ্যাঁ সেই লাগিয়া কাঁধ বথার অধিকাংশ লোকর କ'ଣ ହୁଏ ଆମର ସାର୍ଭିକାଲ ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ ହୁଏ ଏପଟେ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍ ଫାଇଟ୍ ଦିସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ଅଣ୍ଟା ବଥା ହୁଏ କାହିଁକି ହୁଏ ନା ଆମର ଖୋଜରାଟା ବ୍ୟବହାରରେ ଏଇ ପର୍ସେଣ୍ଟ ଲାଗିଛି ଏଇ ପର୍ସେଣ୍ଟ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି କାହିଁକି ସପୋର୍ଟିଂ ରହୁଛି ଖୋଜରା ଏଇଠି ଏତିକି ନାହିଁ ୱେଲ୍ ଫର୍ ଫାଇଟ୍ ଦିସ୍ ନାହିଁ ତେଣୁ ଅଣ୍ଟା ବଥା ହେବ ବେଶୀ ସମୟ ବସିଲା ମାନେ ଅଣ୍ଟା ବଥା ହେବ ଯେଉଁମାନେ ଅଫିସରେ ଅଧିକା ସମୟ ବସୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ ଉଠିବା କଥା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବସିବା କଥା ନାହିଁ ଚେୟାର ବସିବ ଏମିତି କେବେ ତ ବସିବ ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ ଏମିତି ବସିବ ନାହିଁ ଏଇ ନା ଏମିତି ନାହିଁ ତମେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ତଳୁ କାହିଁ ନଥିବ ବସିବ କାହିଁ ବସିବ ତେଣୁ ଏଇଟା ବଥା ହେବ ବେଶ ସମୟ ହେଲେ ବଥା ହେବ ସେଇପାଇଁ ଏ ଆସନ କହିଲି କରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସନ ସାଧା ଦେଖିବ ଯେମିତି ଏମିତି ଧରିବ ଏଇ ପଇସା ଧରିବ सीधा छिड़ाई এটা 30 সেকেন্ড বা 40 সেকেন্ড হোল্ড করবে পুরো হাত যেতে পর্যন্ত খাচ্ছিব খাচ্ছিব দেখোটা ইনক্লুসিভ পরীক্ষিত নিশ্চিত এটা যার কাজ কথা হচ্ছে লেখা